Evo sad jedna priča iz Liberalnog saveza. Tamo sam bio dosta aktivan i bili neki izbori, ja mislim, oko Pljevalja, gdje smo Pljevlja, Žabljak, ne znam, vjerujte, ni gdje smo bili, koliko smo proputovali. I vraćamo se mi, supruga me zove, ajde Ljubo, idi kupi sira neće. Tamo je dobar sir i mi tamo ovamo zalutamo u jedno selo, prolazimo, kad čovjek cijepa drva pored puta, cijepa drva do pasa, brada, učinje mi se četnik, ali što znam ja. Kad mi se zaustavismo na 10 metara, ja izađoh iz kola, dobroveče, pomaga Bog. Ili je mene on Čegovici, ako je Jovović. Iz junačke kuće, mi tu upričaju, rekao, imaš i ti sira za prodaju? Imam. Kako on reče, ima, pošto iz kola su htjeli oni da kupe, ja zovem druga moga, Eska, koji sidi u kolima. Esko, ima sira. I dok ja njemu pričam, onaj preskače kanal s onom sekirom, dolazi tu ja, odjefuč, čovjek ispred sebe vidi. On veli mene, ja velim, daj mi toga Eska, evo ti kaca sira. On mene. Ja rekao, što reče? Oni iz kola čuju. Daj mi, veli, Eska, evo ti kaca sira. Jovoviću. Oni iz kola viču, bježi Ljubo. Pola iz šale, pola iz bilje. A rekao se, čekajte samo moment, mi do kola od Gorice pravac.